Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Sya penyap dusman upara halau jong uhan men. Kalong ka kubor ka bas ngau trim mat par yang kriat ban yo ngau kumpine ki jai kubor. Kat kumga kubor belayo jing tip ba ki pulit jong ka asam haga sing sajan kata pratri uyayong arajar alpulai. Kalayo ban kemno ya wei breu ba kerteng ukar tikar makar hak ba une breu ula penyap ilau jong upara ubalatip kerteng kum ubaboy kar makar ubasong basa haga snong mariani kabahap apo kejarhat distrik jong kajela asam. Ya une breu basa penyap lala panjan gawai ka mandir kabadan hamariani hi. Na kaliang jong ki pulit kajela asam kelayatu susu ba une breu ula dum da katari kabanap har ilau jong upara. Dari 4 syam latip pat yaki daw tenrai kepala pelong yaune uhanmen hadu ba unda syam ila kajing im upara trai lajong. Kumta ki pulit kitang pelong ya kajing toket ban lap ya kajing sisa baro.